Ikaze kuri Rwanda News. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC/M23 ryakiriye abasirikare barenga 7500 baje kurifasha. Umutwe wa AFC/M23 urwanya ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo watangaje ko wakiriye abasirikare bashya barenga 7500 barimo abakomando kabuhariwe bavuga ko baje kongera imbaraga mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa AFC/M23, abo basirikare bashya ni 7532 bahawe ubutumwa bwo gufasha umutwe mu bikorwa byo kurwana no kwagura ibirindiro byawo bagamije icyo bise kubohora no kubaka RDC nshya. AFC/M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars ni umutwe w'inyeshyamba wavutse mu burasirazuba bwa Congo uzwi cyane mu ntambara ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe umaze imyaka myinshi urwanya ubutegetsi bwa Congo uvuga ko uharanira uburenganzira bw'amoko amwe namwe, nubwo leta ya Kinshasa iwufata nk'umutwe w'iterabwoba ugamije guhungabanya igihugu. Mu itangazo rya AFC/M23, uyu mutwe ntiwatangaje mu buryo buramuye aho basirikare bashya baturutse, ahubwo uvuze ko ari abarwanyi bashya binjiye mu mutwe wawo barimo abakomando kabuhariwe mu bya gisirikare. Ariko ku rundi ruhande rwa leta ya Kinshasa n'inzego mpuzamahanga zagiye zivuga ko M23 ishobora gufashwa n'ingabo cyangwa abarwanyi baturuka hanze y'igihugu, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Nubwo ibi birego bikomeje guhakanwa n'ibihugu birebwa nabyo, ibi bituma amakuru ku nkomoko y'abo basirikare aguma kuba ikibazo gikomeye mu by'umutekano wo muri aka karere. Kongerwa kw'abasirikare bangana gutya bifatwa nk'intambwe ikomeye ku mutwe wa AFC/M23 kuko bishobora kongera ubushobozi bwawo mu bikorwa bya gisirikare, haba mu kurinda ibirindiro byawo no kugaba ibitero ku ngabo za leta ya Congo n'abandi bafatanyabikorwa ba leta ya Congo. Umutekano mu burasirazuba bwa RDC umaze igihe kirekire uri mu kaga, aho imitwe yitwaje intwaro irimo M23, FDLR, Wazalendo n'indi mitwe myinshi ikomeje kurwanira ubutaka, ubukungu n'ubutegetsi. Ibi byatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo, bamwe bagatakaza ubuzima abandi bagasigara mu buzima bukomeye bw'ubuhunzi. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano bavuga ko kongera abasirikare bashya mu mitwe yitwaje intwaro bishobora gutuma intambara irushaho gukaza umurego, bigatuma inzira z'amahoro zirushaho kugorana. Bavuga kandi ko nubwo impande zose zivuga ko zishaka amahoro, ibikorwa byo kongera imbaraga za gisirikare byerekana ko intambara ishobora gukomeza igihe kirekire kandi igakomeza guhitana ubusugire bw'abaturage. Leta ya Congo ikomeza ishinzwe umutwe wa AFC/M23 ku umutwe witwaje intwaro ugamije gusenya ubusugire bw'igihugu kandi ukavuga ko ufite inkunga ituruka mu mahanga. Perezida Antoine Félix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bavuga ko bakomeza guhangana n'uyu mutwe kugeza igihe uzarekereraho gutera leta ya Congo. Nubwo intambara ikomeje, hari ibiganiro by'amahoro byagiye biba mu rwego rw'akarere n'amahanga bigamije guhuza impande zose no gushaka umuti urambye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Ariko benshi bavuga ko amahoro arambye azagerwaho ari uko impande zose zicaye ku meza y'ibiganiro kandi hakabaho imikoranire hagati y'ibihugu byo mu karere ndetse na leta ya Congo. Ibi byose bikomeje gutera impungenge mu gihe leta ya Congo ikomeje kurega u Rwanda ivuga ko arirwo rurimo gufasha AFC/M23, aho abanyapolitike ba Kinshasa bavuze ko nabo basirikare bashobora kuba baratorejwe mu Rwanda bakoherezwa muri AFC/M23 baturutse mu Rwanda. Ariko ibi birego byose bikomeza kugenda bihakanwa na leta y'u Rwanda ivuga ko ari ibirego bidafite ishingiro, ko nta musirikare n'umwe utorezwa mu Rwanda cyangwa ukomoka mu Rwanda ujya kurwanira AFC/M23. Kuri uyu munsi ibitero byakomeje kuba bibi, dore ko hagaragaye imirambo myinshi y'abarundi ndetse hanagaragara indege z'abarundi ziza gutora abakomeretse ndetse n'imirambo yaguye muri teritwari ya Minembwe. Nge umvaga ni Damu, gukora subscribe, ukora like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho kuri Rwanda News.